kiring puri dados panyeruang napi dados pengarene angene sampun aku simpanin sepedangkil ditang roh ikang panegara banyak sapi ditang jam kepentingin pada bosok kerja iya dia pianak wapinya selama lendam uang nisa dan menapi napi dia panjang ruruk papan dia rek dia jadi dia panjang malah pindah jadi dia panjang presiden kejutuk regipun sang yang dia semakin ampurayang dia panjang lungsurun pamit dia ngomong namai mapamit kene lo gelah sing omah iyan lo lakar mapamit tadi lah sing memaksa lo ya walau nami ingat-ingatan gelah nak nu ingat Arita kala nunglah ada di pondok Lingasari di pondok lo kain matur kapinan gelan kini atur lu raku dua bulan titiang jadmonista jadmalas titiang tenuning napi kewan dan antuk tak jadi tiang ring paling ucokor dewa mangdo macina pangabak jadi tiang wanta urip tiang angge tatakan bakti ngaya ring paling ucokor dewa keto jatuh lu di pondok jani di subane ada di puri nyak nung kali lebih nang lu apa nih madan bakti apa nih madan nuas pangabak lu marah kapinang gelan Mongweng bakti di tiang wahya tiang nika sekalo bakti di tiang kewanten ina yang paling ucok dewa ngayunin kawetenan di tiang sampun iki bae sekala acung paling ucok dewa sanen ruwenang purine dan ledang asin napine di tiang tapi di tiang pacang jeneng kiri ki mangkene di tiang kandas kesegohang nohan neker penyanyian benar bagus putra nanang nen malu nen kendo wahyu dia mika pangabak yang itu mana lo masuk iya menunggu nak bakti apa mau pamit dengan jenggelan yang saja sangkanan luas pangabak dari itu hadir sudah dicari membuka-bukangan bangkit duhe ini las cahaya lo lah karena kurang rumah lo bakti yang jani lo mau pamit dengan jenggelan nyen menunggu bakti gelas sing percaya sing lo bakti kapinang gelang nang lo minaha nenyeng uhang lo piana babinyatnya kade nacin gelah idon akilingsir yang gelah ada nyeng uhang apa-apa capit lo kesemua piana apa yang subel gelah arsa gelas sing keken kemudian menak lingsir ijo subel sansi suto pun sangat kenakan keken ayo lo kan pamit Agung putra yan yuk disapuni ke kain palang mencoba dewa nada suawu kemana tuh titiang titiang misade pacangayan palang mencoba dewa yuk di ya riasun masih titiang pacang nados jar yan sampun wed sangkane titiang orang pangubakti renglingin palang mencoba dewa titiang pacang gerengan sampun nang semenil uang deh titiang lu semupan nah yang gitu mah lo saja lulus bakti nah jadi taman
Japit wising kelugra gelah manjing ngapurian teh cicing. Kewanten ruena. Dang sampun wet sangkanen titiang panu ngecek pada sampun nikiran kok. Lan barang-barang anak kentis ketekan yang panas. Kemudian nih manjing. Kok kene suka bingkas cucut ini. Maro tawango nyamaan anu adene kebuli. Iya lantas iwayan. Milu nek. Iwayan karo Iya Milo keburi. Nah dadi jadi kebuli panawang puri. Yo sungguh nak kaya naji untuk siapa lah. Atur ka di jauh. Benar. Kemilu masuk sih keburi. Hei, Milo, jangan laburin, ngawak-ngawak cuma ini. Milu kot. Moyo, jangan laburin dengan apa? Kemilu masuk. Senadi. Yang subutnya aneh ngelang puri sini itu dua aku mirip. Oh nih buat atur nih. Ciki mau boleh dijudge nih. Jadi yang kakek lebih siring. Aturmu. Dan jadi dia yang ngatur ayam berapa nunggu Joko Dewo. Oh, cing aturan siap kapan gelak. Inge. Wih, melak, udah siap. Aduh. Ya. Bos, Ada pun ya. Aduh terus jangan tak. Senang memet dia aku. Cipang ngawang nih. Selendang rapen geladan hilang kesanar bani raksasa. Mahadewi nengelana selendang nih. Gila mau tukang rampok. Cuma mati lah sini. Papo, nenang ujang uyun. Nak ada apa nih nenang ujang? Kengke dulu kengke. Mati. Wih, nih ngoyong. Mati lah sini. Ngoyong. Bo. Iya namun ini musuh yang nyelebonin karang sikut satak ini. Nih patut ngobrol mau belos yang ada lihat. Nyai. Setia Damai Channel. Panci pantas ciwanen. Ne mirip caidot lakar ngejot tangan kian mai. Lakon dewake madewek lo. Lautang. Dane mati tak aja ya po itu. Apa? Ye. Aduh, Aduh meme jualan nih. Dah kemoka jualnya aduh. Udah aja. udang tiban kadang beli mepasah. Sena jual tal jual. Maro beli sido ke junuk ampur yang ada. Nih. Beh, dong ngalah egar bapo. Ngenyuhin seselat bapo ne pangamati yang musuh ini. Ye, maro tekanin teko di subane adep. Kadenak tebak jeneng ngaji keres musuh ke. Teko saling samuhin ye mato jeneng. Nah, kengke nuno kene nang orangin bapo. Papo. Tiang ide kepelihan kapen papo. Papo pang dadas nawang. Tiang mako sudah tene raben ide beli aku mulai jagat indra. Ya, ratu. Doaku. Beli aku. Yen tanolas puniki bapo dukusan nunduk dewek tiang. Meh sampun api sampun bangkit. Nih bapo duko nuduk ide. Wadah Oh. saya. Ampur yang nyen gelako. Yen sing olas bapo nuduk ya di meh ya disebut adi au. Lugro ratu Dwagong ten sanang punika bangatan Jokori Dewo. Titiang sampun miragi Jokori Dewo ngemenyanang anak istri.
sampun api wiwitane kantos rabi duwene manuk kita sampun Adik, mumpung ada pedakon di Bapak Dukuh, disubani dewa bang ketik si warak bang kapen matun di dewa. Sakit beli kecunuk kelawan dewa dini di gonok di Bapak Dukuh. Kengken sudah denang tuturang kapen. Wawu dados makletek mana tidiang. Eritat kala tidiang nyuci laksana. Kesarangan antoi demo agung selampati. Yang sampun api jali demo agung. Wenten ni raksasa sanem lai bang tidiang. Yang tidiang manahin. Senah demo agung sana dados raksasa punika beli. Mare keresap beli. Saking mulut tebal isin awak pianak Prabu Nuli Sirampati. Nah, Ratu Dwagung mengengken. dan sanang punika bangatan Cokori Dewa. Mangke neraris lanturan tidiang atau tidiang ringlinge Cokori Dewa. Disampune tidiang mana rabi duwene. Kasuen-suen yang sang kanton neraris bobotan. Puput ulan bobotane medal neraris putran Cokori Dewa. Lanang istri sane lanang pun iki putra. Beli agung. Puniki sampun putran bisane duoran beli. Bang Beli Agung nawang. Idewo sing dadi mau beli agung kapen aji mapan aji guru rupakane dewone. Mesih baso dewo aji gitu bet. Aji. Iki asa punika ini ke Aji. Jadi memang. Sing asen aji timpalang meme. Kamu mau ibu dewo ibu gitu bet. Ibu. Ibu. Selamat pagi Ibu. Nyak orang ibu selamat pagi ibu guru. Ibu agung gitu bet. Jadi baru. Nyen ada ane tuh. Ya Kedot. kedot. Oh, cai milu masih basa kapen pianak lang. Sing dadi mau wayan-wayan. Inggih. Aduh, dua gong gede tuh gitu. Bodinga. Mas Wau san. Sampun api. Aduh. Sing ade wawak. Aduh, dua gong gede. Duh. Mau. Inggih. Aduh, dua gong gede tuh. Oh. Yang buko kelak. Aduh, dua gong gede tuh. Apa? Beli agung. Sane duoran sampun beli uning. Wastanipun iwayan utara iki beli. Sane aletan nilo utari ada ning pekaipun. Man ijeneng ilo tari dijel. Sane makan sampun kamel beli. Kamil Mereka ke Jagat Wijayapura. dibeli agung di Wijayapura ngamil. Nentan putranida sane ngambil. Ijeneng Bagus Jayanti sane ngambil beli. Cik beli ngelah mantu. Pok, Lukro dia. dengan bapak salah tampi sing buangan bapak lakar kalian gelah. Ne jeneng aja yati lakar aja gelah ke Wijayapura. Kapen barang. Teraris tua. Lanan, Kireng keles. neng ngaduk jalan. Pok kalian gelah apa? Apa kalian tiang Hei, yang menggelam mekah gelah. Jemak pas. Isen suno ceko. Bapak tuh. Pengen api. Boren. Gelah. Aku ngede itu bakal. Nah, apa dulu aja nih? Nah, pangengal jadi kengke mau pintu mulian rame ya nih suwung kuring main di. Oh, lah di pondok patut itu main. Ijeneng dijel. Cocok nung deh. Dados menawi sampun nampak Jagat Wijayapura punika. Beli? Adi Mahadewi? Sisi aku Mane Dewa. Sungkan kone.
ning awe nang melat titiang jagi pedak tangkir ring beli mangno boleh titiang tangkir kejunuk ngine kang kumargini jeneng juru jeneng jenengnya takonan dewa di jeneng ilo utari kumanti piana titiang pun kesane angean beli mantu nilo utari putrani dewa iya patut ini sampun api lah pakai sing anak ini beli sing tadi karuan untuk itu ini dewa ngelah putrani lo Ana makin lagi hijau putra titiangmu. Ring di jauh makan ni jeneng lagi. Terus tan kemana handok titiang? Normal alih yo jeneng. Subuh sira apa lagi? Me subo. Meme. Putrian mo. Ne ya ilo. Ati ne jeneng. Puniki sampun putraan dene yang dari beli. Niki Dani paling yang jeneng. Jeneng Pangawang. Ne mula tua guru lupakan ini wone ning. Papan jangan jeneng nak mula tua putraan sang nate ratu. Yang saking oleh jagat Indrapura jeneng. Aji guru lupakan ni dewone. Terus aji wanda guru lupakan di tiangnya. Pernah nih. Angai bagaimana di tiangnya. Terus di tiang yung dine dan pianak kebinyat aji. Di dewa saja pianak pebinyat. Kualo aji ni ngelah beli kini. Ni dewa kau ngelah ibu kualon. Ibu kualon ni dewa ni ngawe penginul jalo di judi puren aji ni di Indrapura. Muastu ni ibu ni dewa ni keselong ke tengah halah sekayang ki dewa keduduk pas buka dewa ni. Pelen di tiang rek di jo aji. Iwayan utara ni. Neme pelen di jo ne. Uniki putra beli aku. Jeneng. Terus unik Kaya kecil ya. Kaya. Kena cina ngengken aja kusu je pianak gelah. Niki di tiang lah timbal. Timpal. Pianak gelah ne wayan utara ne. Niki dong putran kalau ngecopor di dewa. Benar senggade cin. Apa-apa tulang dah kapen banyak. Senggati. Lunas pengampuran cai jani. Awak-awak kan kau ngade. Ampura ya titiang tuaku. Kena cikeng. Kene ne. unang beli sama. Lunas pengampuran cikgu sangka. Tawagang aji. Makin sampun tadas makin. Nilo utari somah titiang wantah ida acung warit yang saking Indrapura salin duit. Iyan to subuh aji paritakas. Jeneng utari putra aji aku ini. Dunia bakal ide wong ingatan ni subuh lima. Pelih aji ni. Nah jani subuh ya berada pada kawang aji. Pemegas aji aku. Dalam pertemuan ini jeneng. Alam kinapi apa rangkapnya. Bos mutuana ani subuh lima. Iki ratu aji. Kira ne makin. Sane mungkin asapun api untuk duane ngaji menderbe masai di kering Indrapura. Ning. Tiang. Di subane sinah jani ade ni dewa ni subuh piana aji ngide tulung kape ni dewa. Ini napi. Braste yang malan aji ni judi Indrapura. Matua kualo ni dewa ni braste yang masrano ni pusaka aji pingit. Duen aji ni dewa ni yang lebur malan. Uniki pusaka aji Sade pingin. lunas tumut. Ni subuh pusaka. Di tiang sanengan yang doke di tiang nyapu sarang hidup beli aku utara. Beli ni dewa ni dan yang apa aji dan ni atas semuanya. Sane makin aji jeneng rumoni riki melinggering purin di tiang. Iyan par ini kan masai di kering Indrapura. Bangayang di tiang nangkapin aji. Cuma sana dewa depan aji lah. Nang nene macihno pecek lawanin kawanin punika. Urusan beli memarga. Dumugi labda karya pemargin. Ini yang laki. Wal, ini kusen cepat. Jani mulai dengan pangabakten sini. Hinggih. Weh, malih bidan di tiang pacang. Presiden pucah sade ngawinang ruh jaga diri kering Indrapura. Sing adolen. Iya pengabdi hiagung.
Jani mula Pakarwan putih lawan Islam. Ayo, lurus. Ayo, Paman Agung. Keken, subah sedia paman. Mas-masane keto masih secocan ane melang. Subah apa paman? Ini puniko sampun saking tigang rahino titiang mekajang Bagong. Paman Agung. Jang, Ingat tahu pesan, sesocan ane melang pecang di puren geladi siram pati. Sakewala ane mas-masane itu dadi paman nyuang. ini yang sapuniko Bagong kanton malih kedep rao sane jenek kenep pacang gampelang titiang mancen titiang kanton nyemak Bagong. Ya tahu jalan. Amun iki sampun kelas mangken. Paman Agung. Ya, Utang berjalan apa sing kasap? Ingat tak? Sesocan ane melang tontonan, jang di puren gelah, dekati paman wani kusut. ini yang sapuniko sedio sering puniko tunas titiang Bagong. Ini titiang pamit Bagong. Lunga Gusti pacang lunga kijo magrenotan. Nisingga becor apal teko nakijo cipol-pol. Tado akan gini dikenating anu. Aku kene apa kadung kene apa mencina kijo nih. Yang kita angkel ada mriki yang tangkil. Nah, yen cai tangkil. Tugustin cai tangkilin. Apun muka alun-alun. Pacang Ne nyemu radio mole-mole ne masetlah maom dituti kedongan lakar jemu bapu di alun-alun le mungkin bapu rasu-rasu sing anel bapu lakar ne titiang ayah yang ayah. titiang ayah ai sing tadi ayah Bagus kita titiang ayah. barang sing patut dadi ayah ing sini Amet titiang ayah. Gebek. apa gebek gebek Amet. Ikan lagi. nak kekekan kena sini Tegi siang palai. Baik, cai ngedengan kekerangan. Tingkat kena cai ni. Unas, tingkat cai. Dapat. Oh, ni pilih cai. Nangan. Aduh, Jadi baka Jayanti, titiang ni dari puan di dewa rao tangkil nih. Menada apa mirip nih? sapuniki bu. Ian dungun titiang rawa meliki melungsur pusaka di pinggir. Sane mangkin mediosa. Sane lungsur titiang dan wetan kios ibu. Kapor tambah sane lungsur titiang puniki pungelan pengabe duwe. Usanika wau pungelan ibu apisan mangkin jaga lungsur titiang. Ingat titiang lunas pengelan teleng Australia. Paman Agung, Titiang, Bagong. teka mainnya nih Prabu Wijayapura. Tangkil ke puren gelah ke Indrapura. Tur maning nake munggal pungalan gelahe. Paman, yang gelah ngarepen ciceng cenik buka gini. Nirdon rasane gelah. Lautang paman ngarepen. Yang sing sidepen paman. Matur paman kenegah. Paman, yang ke kene-kene piunukane. Saat maka yang gelah. Pianak nih Prabu Wijayapura ngecotang bangkit ke main paman. Bagong. Sampunan cokor dewa sumanang saya. Ya mau jike tempet bolong dan mau pengaku niki. Paman, Ya, ingetang semayan gelahe kelawan paman tugas disiram pati. Maka jangan mekadang kendat kelawan di Prabu Indrapura. Beras tayang paman. baca ngerejok titiang. Tumal titiang sami. Latang gelana. Nang ngantos diperi. Dosa. Agam sad lemone pak. Bodong niki nampun merkak saniki.
Sado mesawang kenying tingkah kain itu kemai miripnya gerang cai pemenang mungkus mirip kekenok mencai bancai ini pemenang abo cai uli kumen wakene kene nah nanto jawab malu aduh bingin di pempatan agung yang mirip ulian caong cai empat layu bingin itu mengejar malu cai ngidang lakar mempet patin agung Agam san lemong ni cok. Rak ya gede sesuatu. Ian mula saja perwira. Nang balikang nyatua. Ini dengan kawi sesang sini aku. Ares tegorok nanti aku. Hai, Cicen. Katumang katai. Waluyo cara udang mekape lebiang boka kenok cai ni. Kini dah. Amun apa mirip cai mempekalisan basah. Dengan kani. Piwakan sebuah kene. Uli hijau kenok cai ni. Ni wakil jerin cai jadi tangga. Uli diadok. Uli disamping. Uli dori. Nah, Tetap Ian dia mulai pengelaksanaan sini. Woi, gua sangat ngulurin kemauan kalian ini. Nah, Ian ini pengen jadi perangkat. Masuk. Kayak gini. Riwus ngeregap Koreano pade. Tekol sang jatan caine. Kemudian sing mencelap pencai keris caine. Banyak Gideon. Tengah ya. Kisah nyaman sih kisah. Yang nasjol, yang nasjol. Nah, belakang. Nenen lengan wakil makejos kegidak caine. Maro angin wakil duet cai cungu mengenap bangkau. Yang jadi benar cok. Yang bangunnya pondok ke caine. Sing lantang wakil mempedut kini cai. Jani tanah rasa caine. Bangku tanpa on nak caine jadi sangkan kawin setan wakil. Soak-soano Koreano pade. Anggar kebang. Wakong kuning giling na napi kuning kebatak tu kau kereu. Apa dong? Ya, Pusaka Haji Pingin. Eke. Subuh. Midap pancai. Janilannya ada kan? Marah lah ingat. Hah? Ares. Yani bedanya. Dia cager nak. Nake nyelepang pemenang perjani. Apapun kau bisa sanjiri nangnya dengan. Doan tuh kalian dapat Setia Damai Channel. Masarano suhana ning bulu pingin. nah but bulu konya leng dur dekat tuan. Serana penuh ada mirip biawak sini. Abu tuane gelarang cai. Dadi bancel kawi sesan babune tang sidowo tu. Nang Aji pingin malu kriano pate sengo. nang dengan menjebak. Yang sebuah ini untuk cai ni. Kekenok sebuah buat pakai. Lengan gede mirip pakai cai. Engke, bancal sing nyama keplo. Nah, mapan jani subah punah kawi sasani yatung. Masrana pusaka Haji Pingin. Bang tawang asana. Jol, Nanti karyanang Bang Mang. singai bang bang. Nggih, jak hidup Bang tanam. Bang, ngalit kali. Rasutan pesawotan Jak.
Agung mati. Hidup-hidupan tanam. Hidup tanam, hidup-hidupan. Rasa banci, lu cimireng ngidang mangkian. Ah!